Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Menteri Katanat Korbari, Amit Shah, ulalek Plie na kanong Shillong, hakas gizat jan, hadian bolah Plie ke Jingïalang, jang North Eastern Council Hanong Hills. Amit Shah ulawan hiar haupa Shillong, daga helikopter, bala pedang borom yu, da Menteri Rangba, Konrad Kiesang Ma, Menteri Katanat Dona, Dr. Jitendra Singh berkiwai. Na open Shillong, Amit Shah ulalek bet-bet, syaka Shlam terikam jaka NEC Hanong Hills, ban Plie ke Jingïalang kabla simbenta da kilat bat ki Menteri Rangba jaki jela kadang syatay lamingi. Habakran ke Jingïalang, Amit Shah ula Ïaroh yu Menteri Rangba du, Narendra Modi, Ubrasim kia ban kentiu, bat benwanra eka syongsuk-syongsan, hakadang syatay lamingi. Ula kamru bahaki por ki bamensua, kani kadang kelasa iben hakiliang bara. Shushu ulaong, banamar ke Jingrius pa, bala ay sungguh bahada kamaryang, kani kadang kadan bah, kabor ban kiw irat, hakikam jung agay pertay. Amit Shah ulaong ru baka sarkar jung umudi, kancam kia ya baro kilat kilinti, ban kentiu ikathan, bat benwanra shushu eka Jingrius pa hakadang bala kaway.